Guys, mumeze gute? Meze mute abantu bayidubukazi njyewe nda simeze neza rugari yandiye amenyo. Ko murareba ukuntu umwanje umeze. Nagiye kumwigizayo abagore bagiye kumukubita nyine ukuntu. Ndamusunika nyine kugira ngo mukureho ataja guteza ibibazo. Muzi ko yari yaje kutubangamira yunama yamanja amenyo. Noneho nimba aravuze reka murye ku munwa gani inyamiza yorohaga, nimba aravuze ngo niho harimo umubabaze cyangwa hakaboneka, kuko neza iyo ntari kwigirayo yari yafashe nk'izuru kino gice cyose yari yagicakiye. Ariko nimba ari urwara yankubise, nimba ari iryinyo yankubise simbizi, ariko rugara afite isumi rutiye akabwa. Urandebera sharuga, uri umugome umunwa wanjye. Guys, mumeze gute? Meze mute abantu bayidubukazi njyewe nda simeze neza rugari yandiye amenyo. Ko murareba ukuntu umwanje umeze. Nagiye kumwigizayo abagore bagiye kumukubita nyine ukuntu. Ndamusunika nyine kugira ngo mukureho ataja guteza ibibazo. Muzi ko yari yaje kutubangamira yunama yamanja amenyo. Noneho nimba aravuze reka murye ku munwa gani inyamiza yorohaga, nimba aravuze ngo niho harimo umubabaze cyangwa hakaboneka, kuko neza iyo ntari kwigirayo yari yafashe nk'izuru kino gice cyose yari yagicakiye. Ariko nimba ari urwara yankubise, nimba ari iryinyo yankubise simbizi, ariko rugara afite isumi rutiye akabwa. Urandebera sharuga, uri umugome umunwa wanjye. Ganza, njya guseka Ganza nta soni, ariko mudatinya abanyamurenge ntimutinya n'Imana. Urahagurutse ugiye kuri televiziyo, bagukuye muri za kawunga, bagukuye mu gucuruza amafu, ngo baje bagutunze kamera, ngo uvuge ko abanyamurenge baticwa, ngo uvuge ko iyi ntambara ari u Rwanda rwayidushoyeho. Noneho Cageheso yari mu ishamba, ni u Rwanda rwari rwamushoyeho intambara. Igihe Masunzu atangiye icama ca imbari FRF, mbona ko cituranwa na FDLR, buriya mufite inkomoko, niyo mpamvu yari yaracise FRF aho. None urasaze, uriyandagaje, urahagurutse bagufunza amafaranga, nta soni ufite ngo ni u Rwanda, ufite inkomoko y'u Rwanda. Iyo uhera kuri nyoko ukabanza ukamuniga, ukabanza ukikuramo DNA yo kuba uri umunyarwanda, ukabanza ukikuramo DNA ko we uri nyoko ari umunyarwandakazi, ukabona kuja hariya kwiyandagaza kuvuga. Ganza nta soni ziko nyine mumaze kuba eshwi, mwebwe ninda gusa, mwarariye mwarahaze. Ese wowe iso ndiyoba gito ngo havemo n'umwana woba muzima? Uzi koko kumuvumo uzukurikirana, uzi ko ibyo so yakoze ari byo nawe ugiye gukora. Bagukuyeho umupfuko wa kawunga, wicaraga mu madepo ya Masunzu ucuruza kawunga, umuruhu kwishe, bagutunze kamera, ndore wari umaze iminsi ufunzwe wiyandagaza. None murasaze, murahagurutse, muri mu guhakana ubwicanyi budukorego, mugahakana amadrone duhagaze hejuru, mugahakana impfu abana b'abanyamurenge bari mu gupfa. Ganza, uzobanze wikuremo amaraso ya DNA yo kuba uri umunyarwanda, ubone kuzoza muza hano ngo abanyarwanda. Ariko abanyarwanda babatwaye ikira? Abanyarwanda babagize iki? FPR yabagize iki? Ko naho muri ko batababuze? Umva tukubwire, turabiyamye, turabamaganye kuzoza mwicara kubera madabanza ucuruze kawungu, ucuruza igitoro. Ndore ko Masunzu yaguhaye akazi ko gucuruza mu madepo ye,
kawunga uragiye witumuye agakungugu ka kawunga none uraje urasaze bagutunze kamera muyaya gukubise idolari 20 zigupfunze mu mfuko none uraje ngo abanyamurenge ngo abanyarwanda ngo uringingira ngo bene wanyu ngo kuva ngo hejuru y'u Rwanda. Umva nkubwire nanakwiyame nanakwamagane tuzi intambara twahuye nayo, ntabwo mubwira ibipfu, ntabwo mubwira abantu badafite ubwenge, ntabwo mubwira abantu batabaye muri izi ntambara za Kongo badutwikira mu mapine, abandi bagabo bicwa muri za Kalemi, abana basha Gatumba muyitwika, mugira ngo ibi bintu ntabwo tubizi. Ntabwo mubwira ibipfu, urumva? Rero banza ugenda ucuruza amafu ubone kuza kuvuga, kandi ubanze wikuremo DNA yo kuba umunyarwanda, na mama wawe ubanze umwice mbere yuko uzoza kuvuga ibyerekeye u Rwanda n'iby'abanyamurenge. Abarundi ngo neva zatujegeze hehe ryari ngo n'umusaza atinya nyina hehe ryari ndaguseke neva zotujegeze twebwe ndakubwiye ngo n'umusaza atinya nyina. Genda urabe jabuka purene urabe jabuka purene urabe n'umusazi agira iki atinya nyina. Ego gira wumvise dutigire turaha neva ukabona asuye kuva muri Uvira ukabona neva asuye kuguzana bari abana b'abarundi ari kwicisha. Ni neva ntitwanga abarundi, twanga umuyobozi wabo. Neva ukabona asuye kuzana abarundi hariya shiranga tuzoraba uzombwira umbwire ati dubukazi shirangaha neva gasera gashira miro 18 muri Uvira haraje 19 hagataha 1,000 shirangaha aha mwe barundi bakurikira neva para barundi bose twigirira amahoro hama mwiberi wanyu naco tubashakaho muhiri wacu mwiberi wanyu mugumi wacu ntaco muza kurondera muri Kongo. Abo bana barundi uri kuramarishaga neva barekere ngaho. Kongo si wozo ikiza subwa none igwanye kandi ntinaretse wewe vyihoze wicare muhiri wawe urebe ibikureba utunga abarundi n'Uburundi mugaye igihugu ca Kongo ntaco kikurebako. Siko ganeva ntaco kikurebako vyihoze winumire ugume muhiri wawe urebane n'ivyiwanyu. Twe turishoboreye nabo turiko turagwana nabo nabavyeyi biwacu, ntago twe tuja gushotora igihugu c'u Burundi ntaco tuziranyeko. Ico tuziranyeko ku Burundi nuko leta nuko mwabatije itongo bagashira hiyo nkami y'impunzi, niyo nkambi y'impunzi tugire tubatahane bagire batahe muhiri wabo kuko bene wabo barafyase base kuhora ari impunzi. Ndagusavye uvyumvirize, utabishaka navyo bazakwirukana co kimwe nuko birukane bariya. Si wewe wokiza intambara ya Kongo. Sadek yaraje rananirana nabajya bose mwafatikanyije barananiranye na FARDC n'igisirikare ca Kongo carananiranye. Byihoze rero reka kwishira mu kagozi utazobasha kwihambura. Inumire wigumire muhiri wawe niyo nama yo kugira kuko baravuga umugani bakavuga ngo wishinze uwundi we wararangara. Byihorere rero ucuguma muhiri wawe ureke kwivanga mu vy'iwacu. Twe turazinanye abakongomani turaziranye n'ikibazo twifisiye si cakindi bababwira aho yada mwe muza mutazi ikibazo ico muzi kugwanira mugabo twe turakizi. Twe tuzi ico turiko turapfa na leta yiwacu ntago turiko turashotora Burundi hoyada hoya ntago dushotora Burundi. Twebwe tumenyana na leta yiwacu ni mu biturekere rero twe tubijemo aho bizogerera azobabwira nti ndananiwe namwe ni muzi mugabo muzaze mwiyemeje bijya mwahaboneye. None ganeva wafataga abana b'abarundi ukabajana mu Gitasha ukabajana mu Minembwe ukabajana mu Bibogobogo ukabajana ku Ndondo bari bahazi ganeva uzi ukuntu hameze. Uza amasengesho yabasogokura ari hajya wa muhungu ndakubariye hajya ahantu hari abagabo batabaye abagabo babaye intwari z'abagabo barenze kuba abagabo babaga n'abagabo b'Imana. Barundi ntibagasure kubashuka
imurenge ntihagegwa, imurenge ntihagegwa, imurenge hagegwa n'uhasabiye umugisha. Utahasabiye umugisha mbaye nkubari mwana wabega turosubira.